Assalamu alaikum, hurmatlı kardeşler, hurmatlı şu gelgen mimandar. Şu bultırtan beri şu Nurgal degen bölöğüz var. Oşol şu çoğak ustazımızga bir jakşı niyet kılıp, şelden şu laf berip batalayın. Ama sen elinin ıntımakçılık için bir şeylesine arnap şu vaxtı berip atat. Yani bu yerde tamak bulat. Ulak kalasa, ulak sorun ak sayılat. Bağında aytıp sayılma, şarik bulat, barıp şarik dalat. Kim kanday sorun algan şarikten alını öğret. Ana en neyse şeyliyiz, yurtumuz tınç bolsun. Şu gelgen mimandar tınçaman gel, tınçaman geçsin. Geç kaçan jamandık bol olsun. Eliyüzde, yurtumuzda tınçılık olsun. Rahmat. Assalamu alaikum, hurmatlı Obestin sport kanalı olsun. Körarmanları, yurtuğanlar, mekendeşler. Bugün mına Jaratan Allah Taala mümkünçülük verip Ustazuz çoğak ağacının hurmatına arnalgan ulak bolçu jerge geldik tuğanlar. Bugün sizlermenen şu jerde, şu menin артында turgan jerde boz uylар tikilip turat, jana şu jerde tamak aş pişirilip atat. Kelgen her bir konoqo şu jerden tamaktan dağım sızdırıp şorpo, plov, aytor kelgen konoqto'nun baарын жақсылап сыйлашаткен. Жана мына жерде бүгүнкү улакка коюлчу пайгелери турат тугандар. Менин артымда турган эки ат мынакей чоң. Жана мына бүгүн устазыбыз чубак ажынын урматына арналган тойдо ушул пайгелер коюлат экен. Мына жерде биздин улуу жаныбар төбө турат, жана тайлар турат. Мына байгелер. Мына эки байге дагы чоң байге экен. Жана мына жерде улак болот экен туугандар. Шу жерде биздин коопсуздугубузду карап турган орган кызматкерлери келип атат. Ноолар дагы экен? Дагы 3 уна турат мына пайга. Део Nexia биринчи кузов. Бүгүн кайсыдыр биздин ата ауылдун маңдайына жазылган болсо ушул машиналардын бирөөнү алат иншалла. Жана 2 ВАЗ-07 Жигули. Анда улактан көрүшөбүз тугандар.